अहानबदा मरोइबा पाव फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन की ऑडियो टेप की केस की मखा चथरक ओइना मपुंग ओइबा ऑडियो रिकॉर्डिंग अदु पिखलकनबा खंगनख्रे अमदी साइटोंदा बॉम्ब पोखाय हनखिबगी थौदोक लेंगाकना चेनबसिंग अथुगु मतमगी मनुंगदा चैराक पिगेदबनि हाइना सलाई कनबा लुप SKL गी माइकेदगी फोंदोरकले मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोकचबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिप सिंगबु सुरबला माइरेम बमना तराम नोकचरी हौजी मैम द पाउ मचाखाइना पिजरी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन की ऑडियो टेप की केस की मखा चथरक ओइना मपुंग ओइबा ऑडियो रिकॉर्डिंग अदु पिखलकनबा खंगनख्रे कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ना पिखतखिबा हानिगी ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग अदु गुजरात लैबा नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दा मपुंग ओइना पिखलकनबा यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ना खंगनख्रे ममांग द केस असिगी लिस्ट तरारक तौखिबगा लोइना ऑडियो क्लिप अदु सुप्रीम कोर्ट ता पुथोखिबा लैख्रबनी अदु मोइनमक ऑडियो क्लिप अदुगी सरुक खरा खक खनगतुना फोरेंसिक लैबोरेटरी दा थाबना मरम ओइरगा यानिंगदबा फोंदोकनरकपदगी हाइरिबा ऑडियो क्लिप अदु एन बिरेन की खोंजेलनी नत्रगा सेमजिन सजिनबने हाइबदु खंगदोकनबा मपुंग ओइना पुलप पिखलकनबा खंगहनखिबनि हाइरि साइटोंदा बॉम्ब पुखाय हनखिबगी थौदोक लेंगाकना चेनबसिंग अथुबु मतमगी मनुंगदा चैराक पिगदबनि हाइना सलाई कनबा लुप SKL गी माइकेदगी फोंदोरकली SKL गी सेक्रेटरी जनरल 𝐶𝐢𝐯𝐬 𝐁𝐫𝐬 खुरेक पिदुना थादोरकपा चेरोलमदा इरांग असना मरम ओइदुना लांजेनखिबदगी मी लेनद्रबा साइटोन गी युमसिंगदा कुकीसिंगना बॉम्ब सिजनदुना लांदादुना मिचम मियोय अनि सोखनखिबसी पालिबा लेंगा असिगे अचौबा असोनबा मनी लांजेनदुना लैरिबा IDP सिंग मसा मसागी मयुमदा हंजननबा खोंथांग लोखलिंगै मनुंग कुकी सिंगना बॉम्ब सिजनदुना लांदारखिबा असि मसिना अहानब नते हौखिबा कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमंगा गी डिसेंबर थादा फुगाकचाव इकाइदसु बॉम्ब सिजनदुना मयुमदा चंगनबा होटनरिबा मिचम मियामदा लांदाबा लैख्रे थौदोगदुगा मरी लेनना मरा लैबा सिंग मतिक चाबा चैराक पिनबा तक्सिनदुना लाक्लबसु ngasi fauba paliba PR lengak asina karigumba amata thabakta onthokpagi mami tadri chairak asida bom gi landa बॉम्ब की लांदा असी अमुक चथरखिबा हाइबसी पालिबा लेंगाक असिना लोगी मयोक्ता लैबसिंगदा करिसु तौबंगमदना लैरे हाइबदा हाइमनबा थोकलोय तंगदु लैताबा फिबमदा लाकपगी ममी हेक ताबा खुदिंगी मिटम मियामदा नोंमै बॉम्ब सिजनदुना लांदाबा हाइबसी लमदम असिदा तंगदु लैताबा पामदबा लान पामबा लोगी मयोक्ता लैबा मियोइसिंग लेंगदना लैरि हाइबगी खुदमनी मसिदा लेंगाकना तुमिन्ना लैसिलिबासि चुमदे मरा लैबा लोगी मयोक्ता लैबा मिटम मियामदा लांदारिबा कुकीसिंग अथुबा मतमगी मनुंगदा फादुना लैबा असिगी रूल ऑफ लॉ चटनबा लैबाकनि हाइबदु PR लेंगा असिना उटकदबनी अमसुंग मसागी मरमदमदा लांजेनदुना लैहलिबा IDP सिंगबु अथुगु मतमदा मयुम मयुमदा हंजन हंदुना तंगदु लैताबा पुनसिदा लैहनगदबनी लोइनना साइटोनगी बॉम्बगी लांदा अदुगा मरी लैनना लैबाक मियामना मरा लैबसिंग फानबा अमदी चैराक पिनबा चंगसिलकपा डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग खुदिंगमक्ता सलाई कनबा लुपना सुमपुंग फाना सौगतकनि हाइबा वाफम थमलकले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC अमदी कक्टिंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अनि पुनसिंदुना ऑफिस बेरर सिंगी मिफम पांगथोखरे मिफम अदुदा केट्रीमयुम केनेडी सिंह फॉर्मर INC कैंडिडेट वाई सुरचंद्र सिंह फॉर्मर MLA अमदी अतई सीनियर कांग्रेस लीडर सिंहसु सरुक यादुना कक्टिंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमुक नौना रीऑर्गेनाइज तौबगी मतंगदा वाफम कया खनकी मिफम अदुदा सरुक याकिबा MPCC के प्रेसिडेंट 𝐶𝐢𝐯𝐬 चंद्रना फोंदोकिबदा MPCC के यूनिटी ngaktuna पार्टी असिगी मपांगल कनखतहनबगी दमक अमदी पार्टी के आइडियोलॉजी ngakनबगी दमक अमुक खन्ना कक्टिंग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी रीऑर्गेनाइज तौरे हाइबा वाफम थमकी
Chandel district ki manung chana laiba tokpaching bungring village na khunda laitaduna lairakpa chahi 75 surakpaga ngasi platinum jubilee pangthokre anal naga tangpi antagi president chapa pasel muhinrang amadi analon chiefs association na alkagi president chapa nula warhing na special guest oiduna pangthokiba thoramaduda Alkagi President Chapanula Warhingna Platinum Jubilee Ningsing Yumbi Maikum Hangdok Kibagat Loinana Anal Naga Tangpi Antagi President Chapa Pasel Morning na souvenir release Tauki Thorumgi Sarukama Oina Kun Sida Kundaminarak Pato Pa Kun Singda Hong Duna Laikraba Tongan Ba Miway Sing Amadi Kun Sidagi Mayum Pan Krabi Ningol Singda Achamba Kudol Sing Pi Duna Ikai Kumnabasu Utki Thoramaduga Mari Lainana Tok Paching Bungring Village Ki Chief Chapanula Bengam na Hai Kibada Kun Adu Kumjali Singh Chamapan Nipumapandagi Ahan Singna Kundaba Haurakibani Haiba Wafam Tamki. In 1949 akwai ipu thokpa ipuna maribunga birukadamda hayeraga kas akwai sanagi ona kasamari tawraga 1949 da horakpani aduna ngasi 25 yaumina akoina pangthokpa plan Jubilee se pangthokpa ngamas isol buja thagachari haina aisida Thobal district ki manung channa Waithau Pata Sariba Waithau Water Supply Scheme na lakliba January gi tarik 8 faubada consumer singda ising pidrabadi thangnaba numit January gi tarik 10 dagi mass public agitation changsilagane haina mite community joint coordinating committee MCJCC Waithau kiam sifai hauka amadi Thobal kunu ki maike digi phongdorakli ngasi babu bazar da Waithau Water Supply Scheme gi makhada laidiba consumer kaya amadi MCJCC gi member singna paungi miphamama pangthokladuna MCJCC के ट्रेजरर 𝐋𝐢𝐯𝐞 हाई वाइथौ वाटर सप्लाई स्कीम मसी हौकिबा डिसेंबर की तारीख 12 दगी वाइथौ गी लेकाई खरदा इसिंग फंगहंदे हाइबा वहौ अमदगी इसिंग थाबा लेपख्रे मसिना मरम ओइरगा वाटर सप्लाई स्कीम मसी की मखादा लेरंबा कंज्यूमर कया अमददी चाउना चैथेंग पीरे कंज्यूमर सिंग गी अवाबा सी कोखनबिनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मिहुत सिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHCD थौबाल अमदी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन PHCD थौबाल अनिदा हौकिबा डिसेंबर की तारीख 18 लिसिंग अनिगा 15 दसु आई बचेरोल पिसिनख्रे अमदी ngasi maksu deputy commissioner thobal dasu ai बचेरोल पिसिलुरे थौबाल तुरेल की इसिंग सिजनबा यारक्तबा निंगथम था ओइरकपना पुखरी पा तुरेल पुमनमक इसिंग कंसिलकपा सिना मरम ओइरगा कंज्यूमर खुदिमक इसिंग की अवाबा चाउना मयोकनरे मरम सिना चटलिबा था सिगी तारीख 18 फावबदा वाइथौ वाटर सप्लाई स्कीम ना महौसागुम कंज्यूमर सिंगदा इसिंग पीद्रबदी थंगनबा निमित जनवरी की तारीख 10 दगी MCJCC ना कंज्यूमर सिंगदा लोइना दुना मास पब्लिक एजिटेशन चंगसिलगनी हाइना फोंदोकी पनबयाई वाइथौ पाट असिगा सागोन दुना लाक्चरिबा वाइथौगी अकोइबदा लैरिबा खुंगंग मंगागी युमथोंग अमतदा वाइथौ वाटर सप्लाई स्कीम असिना थकनबा इसिंग फंगहंदे खुनसिंग असिदा वाटर सप्लाई स्कीम असिगी इसिंग थकबा फंगलो हाइबा डिमांड तौरदुना हौकिबा डिसेंबर की तारीख 13 दा वाइथौ एग्जीक्यूटिव यूथ एसोसिएशन वया अमदी वाइथौ अपुनबा मरा पाइबिना वाटर सप्लाई स्कीम असि थोंग लोनसिनबगी खोंजंग चंगसिनदुना लाकिबनी हाइना वाफम तमलके इसिंग पिबीबा असे हौकिबा डिसेंबर की तांग 13 दगी खंगौदना इसिंग सि पीबा लेपे हाइबा इसिंग बिरंबा सि लेपखिबसि मरम सि करिगिनो हाइबसे कोइना सीजन जब मतमदा हाइबा इसिंग सि कनागुंबा खरना इसिंग सि कोइ मखोइगी इसिंग पीदबगी सीजनबगी मरम अमा ओइरमे अदुबो मखोइना विचिन तांग मापन फाउगी मनुंग सैदा इसिंग सि करिंबा पिबीद्रगदी हौजिक लैबा इसिंग चाइबा कंज्यूमर सिंग असि मसिंग असुदि यामी अदुगा लोइना अवाल पुरेल की इसिंग ना फेल वइसलकपा अदुगा हौजिक सिंग कंथागी मतम ओइबनिना इसिंग सि कुकी अदुगा पाट तुरेल मयाम सिंग सि ओइना कंसलकपा मतम सिना मरम ओइरगा इसिंग की वाबसि यामना मायनै असिना मरम ओइरगा इकोइना हौखिबा तारीख कोइगी 18 2025 स्टेज इकोइना मरी लेनबा कोइगी वाटर सप्लाई की ई एजुकेटिव इंजीनियर PhD थौबाल अदुगा लोइना अनिसुबदा
Executive Engineer Monitoring and Evaluation PhD Thobal Haiba Anis Kogi 18 Club na Haiba among the mission thinking Kiba Sigi Madam Slida Koi Sing Habina Hai Seron Mission Zekre Adu Masi Pawada positive over as was Samata last Tavan Meraga Tang Ungamari the Gi Decembergi Tang Meditation Thinking Kibas Madam Meraga Sing Yawa Masi Koi Mayok Nare Asinama Meraga Laiba Tang Mapan Power Manum Stage Koi Mari Lena authority sing na sing si koi bibi regati matang ni bit tang tara dagi koi akan ma itin kawai na miyam consumer mayam ga akan ma adun ba kung sang silagani hai na me dagi kung da sing yare Lamlaki Uchek Sing Fanaba Lang Thakpa Singi Matakta Forest Department na drive sathaduna lakpagi sharuk amo oina Thawal Forest Division gi DFO Dr. Laisang Them Jesli gi meeting makhada Kakting Forest Range amadi Palel Bid Office ki apunba team mamana Loksi Pat ki area da Akhanaba drive sathakibaga loinana Uchek Phanaba thaklamba lang taruklom phagat khre pawasina hai Kakting Forest Range ki Range Officer Huidrom Sundar gi lamjik makhada ngarang numidang chathakiba drive aduda Range asigi makhada leiriba Palel Bid Office ki staff singsu saruk yaduna Loksipat ki area da drive sathaki Kakting Forest Range ki Range Officer Huidom Sundar gi pautak matungina Kakting Range ki Forester ai sanamatum amadi Palel Bid Officer namairakpam Bikram Jitna luchingduna chathakiba drive aduda Uchek Phanaba thaklamba lang ahum lok lokhatle haiki Palel Bid Officer namairakpam Bikram Jitna phongtorakpada Forest Department na tongan ba pat sing amadi local sing da drive sathaduna lang thak tanaba Uchek fa danaba amadi hatpi danaba paujel kaya pituna ngasi fawba lakli ngasi zathariba drive asisu January tha changsilakpa leichil ka hena thajilakpagi khudong chaba lauduna lang thaktuna Uchek sing fare haibagi akaknaba paw ama fangbadagi range asigi staff sing punsinduna akhanaba drive asi chathabani haiki SYC Hairoki Nipalak Suba Mapokumon Thoram Pangthokre Hojik Manipurda Mikok Thigani Haiduna Tauribasi Yamna Matang Matam Tanja Chadaba Amani Haina Campaign for Just and Fair Delimitation gi convener Jitendra Ningombamna Phongdokre Waphamasing asi Thawal District ki Hairok Part 2 Moirang Tem Laikai Dalaiba Sporting Youth Club SYC Safonglakpagi Nipalak Suba Mapokumon Thoram Club asigi Lampakta Pakthokpagi Thoramda President Member Oina Saruk Yaraduna Jitendra Ningombana Phongdokibani Ngasigi Thoramadu da Hairok Apunba Club ki Pautakle Moirangtem Rameswar Mitei Hairok Apunba Club ki President Wahengbam Jivan Hairok Apunba Mairapai Bigi Pautakloi Khundongbam Gunabani Laima SYC ki President Moirangtem Manglem amasung Campaign for Just and Fair Delimitation ki convener Jitendra Ningomba amadi Campaign for Just and Fair Delimitation ki IPR ke Mahara Bisingsu President Member Sing Oina Sarukya ki Jitendra Ningombana Makhata na hai NRC tauduna mikok thiba tarabadi iram damasida laisin khraba mitop sing khandok pangamlaroi aduna mikok thidringaida aikoi miyam amato oina punduna achoba ihau ama hoba darkar oire mahak na hai ihau hoba matamda aikoi miyam asok apan nangba yai adubu ngasi fawbada center lenga na miyam gi ihau haudriba makai aikoi gi apamba amata pibide ILP gi matang rasu miyam na hena khangnaraba wafamni mahak na sumna hai hauzik campaign for just and fair delimitation na iram damgi mihut sing unaduna wari sabagi thabak chathari lup asigi thomi sing na hairong ACG MLA Dr. Thokchom Radesya Manipur Assembly ki Speaker Satyabratana Chingba unaduna wari sabagi thabak chathakre mihut sing asida lup ki maikaidagi iram damasida NRC tawbina ba lairiba mihut sing punsinduna warep lobina bisu taksilamki mamang chahi lising aniga kun manga gi December ki tarik 15 da Home Minister Amit Shah Hamadi December ki tarik 13 ta Governor da mikok thi dringe da NRC hana tawbiyu haiba yauna point manga yawba memorandum ama pisinkhre adubu thabak oina paikhalakpadi udri mitop khandok naba haijaringe cherak asida mitop singna landaratuna iram damasida chahi ani halaklaba lan hauzik thokliba sini hauzik tawgadoriba census asida Yumkok hana thirakani amadi mikok thirakpada hauzik lairiba mitop sing asi yaungna thikhrabadi amuk khandokpa ngamlaroi maramaduna miyam sem saduna leibiu isagi tawdaba yadraba amani khanbiduna lakadurba February gi aroiba chayolda natraga March gi ahan bachayolda changsilakpa miyam gi ihauda saruk yaminasi haiki tharamaduna SYC gi treasurer Moirangtem Thanilna club asi saphonglakpagi marik chumba paudam thambaga loinana club asina miyam ga tathokta sin tawnaraga laikai adu henna chakhatnaba hotnaba yaba pumnama khotnagani haiki SYCAC kumsing
2016 दा लिंखटखिबने अदुगा 2013 register tauki hauzik miyamna uriba lampak asi club asina wana hona jaduna semjarakpani haiba wafam thamki kumsing 2012 da linkhatkiba hairok apunba club linkhatpadasu club asina achoba thodang lawki masipum namak lekai miyamna mateng pangbi baduna ngamkhibani makha tanasu miyamna saugat piu haiki thoramadugi sarokam oina club asina konba mafamda leiba nupa nupi ahal kunthra romda ningtham khudol oina kambal amamam katki mapokumon thoramaduga mari leinana lekai adugi maunaha singda lekai adugi maugi singda chalabi singi oiba chapu lamjel thori chingnabi amadi nat ki oiba jagoi isai singsu pangthoki panba yabadi SYC gi nipalak suba mapokumon gi wakhalon asi horak liba tungi naha sing semgatpa haibani haina fongdoki ko thiba haibatare sigi matangi ai nipan suba foundation de celebration ga mari lena ai mikok thiba gi matang da tangai mo phadana eko sporting youth club nan logo da thudang khari matang da maki isum da logo da thudang khari matang da ai panjara da object government of indiana sei tara khudingi pangthok tuna lang black ba pangthok da busu ya da ba adugumba thorop tabak thorum sing mayam sing manung da miko thibo yaro hedina ekoi kran chen sogdano ji kanna movement tawri kari to bugi tawri no haibi matang ai laksage maruina hojik ekone thenari ba la na thenai kari no la no habda illegally immigrants atokba yumuna ba lebak ekoi kamlup sing aduna ekoi gi mapum sidala aga lan tarare haina ekoi ngasi wali ba pod se adugu momito mian sasing do adugi madubu thantong enaba amma khakdangai ba Famboidi Karino Habom Tamda NRC National Register of Citizen Habasineva NRC ki matungina mitom mian chasing se khandu kadabni haida aduna NRC habasi lawho kiba ikoina ngasi thingneri balana se 2023 gini madugi mamang Rosidiga amasung vidya lona thingraba lalhaulu pripaka mari leinati haina lalhaulu basigi maike digi thadorakpa cherulamada fongdorakli lalhaulu basigi publicity officer department of publicity and propaganda mangal khumana thadorakpa cherulasna makha tana hai haukiba tarik manga da manipur police ki kangbu amana thawbal district ki khangabo khulakpam laikai digi khundrakpam ongbi ningthaujam ningol rosidia devi chahi kunmari amasung thawbal haukha maning laikai digi lisam ongbi vidya chahi kunsha party ki kadra recruit tawbaga mari leinana Fare haiduna pauchi amadi electronic media singda yauri basi Prepak amasung masigi lanmi singlup red army ga karigumba hiram amatada mari leinade haidiba wafam asi manipur police ki mahausadagi hainaduna laklaba semjin sajinba pumla lalaba chinthibagi hainabi sing adu nawhongna amuk mathi fonglakpan haiba wafam thamlakle Taret Suba Gesto Trophy 2026 the 7 state level 9A side football tournament ki humni chanba numit ahanba sanakiba match da Saida FC Saval Laikai na Wild Gym Hatabo goal ama sunoda maithiba pikre amadi Saida FC Sabal Laikai gi Amit Kumar jersey number 15 na man of the match ki mana fangki ani suba sanakiba match da Gesco na Loktak Matal FC bu Panjal ani amada thoiba ngamki loinana Gesco Golapati gi jersey number 11 na man of the match ki mana fangki Hauze aroi bada maroi ba paw amuk hana pizari Former Chief Minister Nongtomban Bidengi audio tape ki case ki makha chatharakpa oina mapungoiba audio recording adu pithalaknaba khanghankhei amadi saitonda bom pokai hankibagi thogdok leingakna chenabasing athuba matamgi manungda chairak pigadabani haina Salaai Kanba Lup SKL gi maike digi fongdorakli
ngasi gona notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw matang ngasi luizare mideng tabiri ba pumnong pu amuka hanna khurumjare. Football bu thawai haksang yauna pamliba miyoi singidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC trophy 9A side state level open football tournament ama lagliba kumjalising aniga kungataruki January ki tarikh 19 dagi hauduna Chingya People's Club Yairipok Ningthaunai Chingya Lekai na singduna Ningthaunai playground da pangthoklagani tournament asigi form ngasi maktagi fangbiragani tournament asigi pricing di winner prize da rupees 1 lakh with trophy, runners up da rupees 70,000 with trophy, best discipline da rupees 7,000 with trophy, best goalkeeper da rupees 5,000 with trophy, top scorer da rupees 5,000 with trophy, best player da rupees 5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumetagi rupees 7,000 khaktamak oigani. Form 1000 bagi aroiba matam lakliba January ki tarikh 19 da oigani. Manager meeting na January ki tarikh 15 da oigani akupa marol gi damakta pizariba contact number sing asida paw fawbirau contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 60093969994 Haksang panathamge hairabadi iramda masi maktada leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hojikti awang bathaki health care fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau welcome Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject ta Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Ki Maikadigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities Part-time Job Assistant Ki Kudong Chaba Su Pizari Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akupa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsin birau Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchor Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na